vervoermaatskappye wat jou kan help, so praat net met ons kantoor, en ons kan julle help as julle wil vervoer reg oor die land. Right, so dames en here, that's it, ladies and gentlemen, that's it, and we are ready to start. Enige vrae voor ek begin? No questions. Righto. Wie's agter die stuur van haar skalk? Ek wil nie oor die lug vloek nie. As jy wegtrek, mooi, stadig, smooth. Want as ek val, is daar moeilikheid, die is baie myne. Up 35 and 35 now. Kom aan, is 'n mooi trekker daar, 35,000, I'm done, we all done at 35,000. Of jy sê 50, dit kan nie wees nie. At 35,000 out of 35,000 rand, het ek 35 by 35. Are we all done, ingesit, doodgeslaan op 35,000? Kom Meerkat, waar is julle? Dit kan nie wees nie. Hierdie is 'n baie mooi trekker. This is a very good tractor, very good condition. At 35,000 rand unbid. No further than 35,000. Almal klaar? Dames en here, net voor ons verder aangaan, ek wil net vir jou sê, soos ons gaan vandag, gaan ek probeer bekragtig waar ons is, otherwise I'll call it STC, en ons sal binne 'n uur na die veiling vir jou kan sê, het jy jou item gekry of nie. Maar soos ons gaan, sal ek try. 35,000 unbid, no further takers than 35,000 rand. Right, manne, that is not sold, sorry Meerkat. At 35,000 rand is 'n kort. Praat met my hierso van 50,000 rand op, kan ek met die eienaar praat. 50,000 rand, I can look and talk. Kom ons kyk bietjie aan skala, stadig. Right, mense, hier was baie navraag vir hierdie trekte. Hierdie 480-66. Baie goeie kondisie, daar sien julle is mooi. Hoor hoe mos staat hy. Hierdie is BTW en daar's ook die papiere nie. Ryf hom so 'n bietjie vir ons. Wys ons hy hydrauliek. Op Meerkat 60. At 65, at 75, at 75, now to 75,080, at 80,000, at 80,000, now at 80,000 rand to 80,000, number to 80, at 80 or 85, that we contract to 85 or 90 or 95 or 100, sir, at 100,000, number to 100 or 15 or 15 or 110, 110,000 rand, 150, number to 115,000 rand ter 115 is almal klaar teen 115, 115, 17 and a half, 117 half, 120 unbid at 120,000 unbid. At 120 now we all done at 120,000. At 120 now at 120 or 120. At 120 or 122 half on that. 122 half or 125 unbid at 125. As almal klaar teen 125 at 125,000 unbid. Conrad is jy uit. At 125,000, I'm bid at 125, it's all bid, sir. At 125,000, are we all done at 125,000? Meerkat, was julle kan ek toemaak? Are we all done at 125,000 rand? Going. Gone, sold, it's yours, sir, by number 324. Thank you, skala skryf bietjie aan. That's a very good buy, is 'n goeie koopie daai gewees.
Right, so ladies and gentlemen, here we go. Hier gaan ons lot nummer 3. Die Agrico Master GS1500 fertilizer sprinkler. As 'n 500 liter. Daar is my manne, as 'n 2010. Hierdie is op BTW, die is wet applicable. Het 6,000 rand op meerkat, het ek er 6,000 aan bidder 6,000. Het allemaal klaar teen 6,000 rand op meerkat, er 6,000 rand het ek, manne, kyk wat verkoop ek. Het 6,000, we all done er 6,000 rand. Het 6,000, is allemaal klaar teen 6,000 rand. Manne, kyk wat verkoop ek. Het 6,000 rand. Het 6,000 rand. Rand het hom asking 6,5. 6,500 to 6,000 rand aanbid. Is allemaal klaar teen 6,000 rand. All done, allemaal klaar. Going. We here to sell, sold at 6,000 rand op meerkat. 590 op meerkat. Kan as kyk voor en toe stukkie. Alright, ladies and gentlemen, single axle white trailer daar. Hy is geregistreerd, it's got papers. This is a VAT transaction. Hy het papiere. En wat sê meerkat daar vir my, wat het ons? 5,000 rand aanbid op die trailer, en 5,000 rand hy, en 5,000 rand en 5,000 na. $5,000. Niemand meer as 5,000 rand nie. Wat? Ek is lig. Kan ons praat. Right, let's move on. Lot number 5, lot number 5. Daai 3 kaars ploeg daar, daai 3 skaar. Wat sê meerkat niks daar so nie. Right, manne, wat maak julle my daar op die 3 skaar? Het 3 skaar, maak julle my, kom ons begin laag. Lekker 5,000 rand die start per 5,000 nou. Het 5,000 rand per 5,000, ek sal 500 vat. Het 5,000 nou, 5,000 aan bidder, 5,000 rand per 5. Are we all done at 5,000 rand? Is daar niemand nie? Nobody at 5,000. 4,000 to start. 4,000 rand om te begin. No takers at 4,000 rand, dan skuif ek aan, man, hè? No takers at 4,000. I'm bid 4,000 rand, I'm bid, thank you sir, on the floor, 4,000 rand, I'm bid. At 4. At 4,000 rand, Fernando, I have. At 4,000 rand, and 4,000 rand, I'm bid, 4,000 rand, 4,000. I'm out klaar teen 4,000. Fernando, I've got a 4,000 rand on the green. Fernando. 4,000 rand on the green. 6.5. Sold. No, the price, the bid is 4,000. Alright, manne, laat sy nog enetjie, another one there. For 6 at 5,000 and I'm bidding at a 5 and a 5 and a 5. At
Man, ek gaan nie tande trek nie. As julle hom nie wil hê nie, wil julle hom nie hê nie. Wat kan ek doen? At 5,000 rand, no takers. Let's move on then there to lot number 7. Is nog 'n 3 skaar daar, dan maak julle my 5,000 rand. I'll start at 5,000 rand. 5,000 rand to start. 5,000 rand to start. No takers at 5,000 rand. Going. Move on. Right, let's move on to lot number 8. Lot number 8. There's a 4 skaar ploegie daar. And the same story there to start me at 5,000 rand. 5,000 rand om te begin. You start me at 5 and I carry on. 5,000 rand to start at a 5, at a 5, at a 5. At 5,000 rand or 5,000 rand op die 4 skaar. Nobody at 5,000 rand. Let's move on, guys. Let's move on. Lot number 9. Dis 'n lekker 19 tons koffel. Daar sy manne, julle kan sien hy's mooi. Hy's mooi. But we hold under 25 now at 30,000 rand, at 30,000 aanbid, dankie my kontrakte at 30,000 rand. Het 30,000 rand at 30,000 aanbid. Het 30,000 rand, manne kyk wat verkoop ek. At 30,000, we hold under 30,000 rand, maar asking at 35 now at 30,000 and 30. Het 30,000, we hold under 30,000. Almal klaar teen 30,000. No more than 30,000. Kom ons kyk van skala. Lot number 10, dis 'n 9 tons koktel. En die af is in die bits, niks daar by meerkant nie. Manne, dan begin julle my op 20,000 rand, 20,000 rand to start and I'll move on. 20,000 to start. $20,000, let's move on to lot number 11 then. R5,000. Lyk my die manne vir implemente is hier vandag nie. Kom ons kyk aan, ons gaan nie tyd mors nie. Let's move on, lot number 12 is hy 4 tons koffel. En dan start julle my daar so op 3,000 rand vir die 4 tante, 3,000 rand to start. 3,000 rand to start, 3,000 rand to 3,000. At 3,000, now we all done at 3,000 and 3,000 rand, is allemaal klaar teen 3,000 rand. Nobody at 3. Kom ons skuif aan. Right, ladies and gentlemen, hier gaan ons lot nummer 13, dis die jammermeel. Very good working condition and 10,000 rand I'm bid with. $15,000 15,000. Are we all done at 15,000? It can't be. At 15,000 now, we're all done at 15,000. At 20,000 now, I'm better at 20,000. At 20,000 now, we're all done at 20,000 rand. That's op jammermeel. I'll take them small now. I'll take 22, 2.5. At 20,000, I'm bidding out at one of these.
sir. Help you. Down sums. You're going to make a mistake. This is a good machine. I'm telling you. It's only money. 26. 26, Fernando. Byt maar bietjie vas. I'll help you. I'll help you. 26,000 sold by number, please, sir. 324. Let's move on to lot number 14. Lot number 14 there, ladies and gentlemen. Any offers, any bids, het ek niks by Meerkat nie. To start me at 15,000 rand, a bidder of 15,000 rand to 15,000, now all done at 15,000 rand. At 15,000 rand to 15,000 rand op die hamermeel nou. At 15,000 we all done. At 15,000 rand is almal klaar teen 15,000 rand. Goeie werkende kondisie. Ladies and gentlemen, good working condition at 15,000 rand, but no further takers than 15,000 rand. The boss is going to shoot me. I will talk at 22.5 rand. You can talk to me. Let's move on then. Let's move on to lot number 15. 22. 20,000 rand, Fernando. 20,000. Boss Fernando. 20. I need 22. Miskien kan iemand net bel. 22,000 rand, Fernando. Sold. Thank you very much. Sold 22,000 rand. Right, we move on then. Lot number 15, lot number 15. As nog hamermeeltjie daar, so also working condition. Ladies and gentlemen, where can I start the bidding? Let's start me at 25,000 rand, 25. 20. I'll start you at 10,000 rand on this one. 10,000 rand to start. 10,000 rand, 10,000 rand op die hamermeel. Come on guys, I'm helping you. 10,000 rand to start. 10,000 rand op die hamermeel. It's working. 10,000 to start. No takers at 10,000 rand. Almal klaar, no takers at 10,000. Let's move on to lot number 16, lot number 16. Right, lot number 16, ladies and gentlemen, is 'n 1.5 meter bossie kapper. As BTW, julle kom sien, hy's mooi, hy's groen, very good working condition. En lot number 16, wat sê julle vir my? At 5,000 naira, 5,000 bid now, 5,000 at 7.5 now to 7.5. At 7,500 to 7,500. At 10,000 now on bid at 10,000 rand attack. At 10,000 rand at 10,000 rand to 10,000. 10,000 rand on the slasher at 10,000. Come on guys, it can't be. At 10,000, we all done at 10,000 rand. 10,000 rand op die slasher. Dit is verkoop verniet. Dit is as still at 10,000 rand now at 10,000 rand. I'll take it at, wat sê ons daar, 12.5. At 12,500, I'm bidder at 12.5 for a 12.5. At 12.5, I'll take it in 500s from here. At 12,500, we're all done at 12,500 on the slasher. Guys, this is the biggest deal of the day. 12,500 rand, going. Word wakker, it's gone. 12,500 sold Meerkat, baie dankie. Right, skryf aan skala, kom ons gaan na die vetsak, gazelle spuit. Hy kort nozzels en pype op die arms. Maar verder is hy mooi, manne, julle kan sien, hy lyk goed.
Short net nozzles op die arms. That is it. Righto, wat het ek daar so ietsie by hulle? Niks by hulle nie. I'm asking 15,000 at 12,500 on bid. At 12,500 ek kan vra 15,000 rand 12,5. At 12,500. Are we all done at 12,500? Ek vra 15. Manne kyk, dit is 'n baie mooi spuit hierdie. 12,500. Op sy waantjie, alles. No further than 12,500. Going. 15,000 rand het ek. Het 15,000 op meerkat, nou 15,000 rand terug 15,000 aan bid. Het 15,000 na 15,000 rand terug, allemaal klaar teen 15. Het 15,000 na 15,000, now we all done na 15,000. Op meerkat teen 15,000. At 15,000. All done at 15,000. Ek gaan hom net STC merk. At 15,000. Nommer? Wat is die nommer hierso? 561. By number 561. STC op meerkat. Righto, manne, hierso is die mooi bossie kapper. At 2 meters. 2 meters. Daar is hy, manne. Daar is 'n baie mooie. And 15. At 15,000, I'm bid now at 15,000 rand terug 15, now we all done at a 15,000. Almal klaar teen 15,000 rand. Dit kan nie wees nie. Teen 15,000 rand. Almal klaar at 15,000. Going. I can start talking at 17,500. Ons is kort. Sorry, let's move on. Kom ons gaan daar na die baler toe. Hy vet my, daar sy dames en here, it's working condition. Working condition. Op die baler, daar so het ek iets by meerkat. Ek gaan die tande trek nie, I need the bidding to start me at 35,000 rand. At 35,000 rand op die baler, en hulle bailer, it's working condition. At 35,000 na 35,000 rand, het ek er 35,000 op die baler. At 35,000 rand, 35, now we're all done at 35,000. No further than 35,000. Man, ek is regtig, ek is jammer, ek is baie lig hierso. Done at 12,500. Done at 12,500. Almal klaar. Gentlemen, 18. Selfe story. I will start the bidding at 15,000. Praat met my na die tyd. Let's move on to the grader. Hy sleep grader daar so. Let me just hear by the boss. 15,000.
18. 18,000, sir. It's good condition. 17,000, Fernando. 17,500, so I help you. 17,500 by number 324 sold. Thanks, Fernando. Lot number 22, ladies and gentlemen, Lasso. 324. I think so. Just your number there again. Hello? Just give me your number again. 324. Right, then we move on over here to lot number 22. Lot number 22, the city Skrapertjie daar. And I started on my 5,000 now, but at 5,000 now, 5,000 rand, 6,000, 6,000 rand, 6,000 now, 6,000, 7,000, 8,000. $9,000, sir. Look at me. 9,000. 8.5. I'll fight with him. Sure. It's good condition. 8,500 by number 324 sold. I tell you. Let's move on to the next lot. Kom ons kyk hom. R7,000 to 7,000 to 7,000. Are we all done at 7,000 rand on the trailer? All done at 7,000 rand. Almal klaar teen 7,000 rand. Going. No further than 7,000 rand. The boss says no. 10,000 rand will take it. Let's move on. Lot nummer 23. Lot number 24. Lot number 24. Right, manne, hier's 'n mooi trailertjie. There are no papers on this trailer. As 'n lekker beeswaarde. En wat begin jy met daar 15,000 rand op die beeswaarde, 15,000 rand ter 15,000 rand aanbid. Het 15,000 na 15,000 rand het ek 15 na 15 rand all done at 15 ta. At 15,000 rand I'm asking 16. At 15,000 we all done at 15,000 rand. At 15,000 rand. Gentlemen, I am slow. 18,000 rand and I can talk to the boss. 18,000 rand kan ek praat met die baas. Kom. Right, manne, lot nummer 25. Hierdie is 'n baie spesiale trailer. Niemand het geweet John Deere maak trailers nie, maar hier is hy. As die papier op hom nie.
And I can start the bidding where? At 6,000 rand, hulle 6,000 rand het ek 6,000 rand op die trailer. At 6,000 hulle 6,000 rand, asking 7, 6,000 rand, hulle 6,000 rand op die trailer. Nobody further than 6,000 rand on the trailer. Let's move on. Kom ons kyk aan lot nummer 6,000 het ek. 7,000 unbid. At 7,000 hulle 7,000 rand. Green. Wanneer daar's op die groen het ek 7. Sonder papier. At 7,000 unbid, but op meerkant. At 7,000 hulle 7,000 rand. Nou manne, waar is julle nou? At 7,000, we all done at 7? 7.5. 7,500 unbid. At 7,500 rand, 7.5, I'm asking 8. At 7,500, now we all done at a 7.5? Going. Gone. At 7,500, ladies and gentlemen, that is not sold. 10,000 rand will take it. Let's move on. Right, ladies and gentlemen, it's a nice trailer office. There are no papers there. Die was baie goed, very sturdy, very well ventilated office. Righto, ladies and gentlemen, where can I start? Any offers, any bids? Any offers, any bids? Ek het 5,000 rand to 5,000 aanbid, 5,000 aanbid, now 5,000 rand attack. I'm asking 6 now. At 5,000 aanbid, 5,000 rand op die trailer. At 5,000 rand now, kan nie wees nie, 5,000 rand, we all done 5,000 rand. At 6,000 aanbid, 6,000 rand teen jou sê, 7,000 aanbid. At 7,000, kyk vir my teen. Ek steel nie 'n bot nie. Ek sien hy kyk. At 7,000, at 8,000 rand het ek 8,000 rand aanbid, 8,000 rand het ek. At 8,000 rand is allemaal klaar teen 8,000. Maak 9 sê. At 8,000 rand, we all done at 8,000 rand. Nine. 8,5 sir, en is joune. Sold 8,500, buy number 325, bye. Dankie. Let's move on to lot number 27. Right, manne, daar's lot number 27, single axle cattle trailer with sides. Guys, this is a very nice trailer. And I can start the bidding at 17,500. I'm bidder 17.5 now, 17,500. At 17,500 or 17,500 or 17,500 I'm bid. At 17,500 or 20,000 now, I'm bidder at 20,000. Thank you to 20. At 20 now, I'm asking 22.5 for 20,000 rand I'm bid. That's almost klaar teen 20,000 rand. At 20,000, we all done at 20,000 rand. Almost klaar teen 20,000 rand. At 22.5 now to 22.5. At 22,500 or 22.5. At 24, 22.5. At 22.5. At 22,500 now. 22,500, we all done at 22,500. At 22,500, I'll take it in ones. I'll take it in 20. I'm asking 24.5. At 23,500, I'm bidding. It's a baie mooi trailer. At 23,500, I'm bidding 23,500.
Almal klaar teen 23,500. Kyk mooi manne, dit is 'n mooi trailer die. At 23,500. Kom ons gaan laer, I'll take 24. I'll take it in 500, so 23,500 aan bid. Almal klaar teen 23,500. 24,000 aan bid. 4,000, asking 24.5. At 24,000, almal klaar. Going. Gone. Sold at 24,000 rand. Meerkat, by number. 560. 560, baie dankie. Let's move on to lot number 28. Man, hier's 'n mooi trailertjie. It's got no papers. And I can start the bidding over here at 17,500. I'm asking 20 at a 17,500 aan bid. It's 17,500 at a 17,500 vir 'n baie mooi trailer. At 7 at 20,000 rand. At 20,000 aan bid at 20,000 rand to 20,000. At 20,000, I'll take it in ones. I'm asking 21,000. At 20,000 now at 20,000 rand, at 20,000. Are we all done at 20,000 rand? Almal klaar teen 20. Laaste kans teen 21. Going. Gone. Ek gaan hom net STC maak at 21,000 rand. Right, ladies and gentlemen, lot number 28A. Lot number 28A. There are no papers, and this is a VAT transaction. Daar sy mooi. And I can start the bidding at 10,000 rand. I'm bidding at 10,000 rand attack. At 10,000 now at 10,000. Man, is 'n mooi wa. At 10,000 rand attack and at 10,000 rand at 10,000 rand I'm bid. Are we all done at 10,000 rand? I'm out klaar teen 10,000. No further takers at 10,000. Ladies and gentlemen, 15,000 rand will take it for this one. Let's move on to lot number 29. Lot number 29 is that shop caravan trailer. And I need to start the bidding over here at 9,000 rand and 9,000 rand to start. 9,000 rand op die trailer, 9,000 to start, otherwise I move on. I got no bids at 9,000 to start. Let's move on to lot number 30. I throw that tanker trailer there, ladies and gentlemen. Also no papers over there, maar as 'n baie mooi tankie daai op sy trailertjie. And to start me there, wat begin julle my daarso met 8,000 rand en 8,000 rand to start op die trailer. 8,000 rand to start, ladies and gentlemen, otherwise I move on. Ek gaan nie tande trek nie. 8,000 to start. No takers at 8,000 rand. Let's move on. Lot number 31, that PTO generator for Hammer Mill. Sy manne het ek iets daar by Meerkat. Lot number 31. Nou begin julle by die as op 9,000. If there are no takers at 9,000, I will move on. Lot number 32, please, let's go on. He has a nice white. No papers, and I can start the bidding here at 6,000 rand. At 6,000 now, I'm bidder 6,000 rand op die trailer at 6,000 rand, I'm bidder 6,000 rand. As almal klaar teen 6,000 rand, no further takers at 6,000. Yeah. At 6,000 rand, at 6,000 rand, het ek 6,000 rand, are we all done? At 6,000 rand, at 6,000,
Almal klaar teen 6000. $7,000 I'm bid. At 7,000 out of 7,000 rand, het ek 7,000 I'm asking 8. At 7,000 on a very nice little trailer. At 7,000 I'm bid naar 7,000 rand, is almal klaar teen 7,000. All done, almal klaar teen 7,000. Last chance meerkat op 8. No further takers at 7,000 rand. Ladies and gentlemen, that is not sold. I'm sorry, let's move on. Lot number 33, there are 21 tires over there with their rims. And I want to start the bidding here at 15,000 rand for the lot. 15,000 rand vir die lots. Manne, dis waar ek gaan begin. 15,000 rand vir die lots. Niemand op 15,000 rand vir die lot tires met rims. 15, sir. I'll gladly take your 5, but I know where I have to go to. We're going to sit here until the rain comes. 15,000 to start. No takers? Even see daar meerkat, Speroni centrifugal water pump. Ladies and gentlemen, it's still in its crate. It's brand new. Brand new. And I can start the bidding at 25,000 rand and 25,000 rand now for the pomper at 25,000 I'm bid. At 25,000 I'm and I get to the second one there, lot number 34B. Lot number 34B, same story there. Ladies and gentlemen, I can bid 25,000 rand, I'm bidding at 25, asking 27.5. At 25,000 rand, I'm bidding at 25,000 rand, at 25 now. Brand spanking new. At 25,000, I'm bidding, we're all done at 25,000. There too, ladies and gentlemen, I need to get to 32,000 rand. If you are interested, talk to rand to start. No takers at 5,000 rand. Let's move on to the important stuff. Lot number 36, that auger, I auger gida. And I can start the bidding at 4,000 rand on the auger. Lot number 36 at a 4,000 rand I'm bid. At 4,000 now I'm asking 5 at a 4,000 I'm bid. At 4,000 rand at a 4 at a 4 at a 4. At 4,000 now we're all done at a 4,000 rand. 4,000 rand op die auger. Manne, daar sal julle kan sien, hy is nog heel, ten 4,000 rand. No further takers than 4,000 rand. Let us move on. 6,000 rand will take it. Lot number 37, kan ons om start asseblief. Can we start lot number 37, daar sy manne. Hier is 'n Massey Ferguson. 440. Hey, he's a mooi tracker. Guys, guess what we've been working for. Here's what you've been looking for. Hi, too. That's lot number 37. Daar kan julle sien, hy's 'n baie mooi lopende kondisie. Ten die af is in die bid, wat sê meerkat vir my?
At 100,000 numbered. On it. At 100,000 numbered now, 100,000 rand on the tractor, 100 now, 100. And we all done at 100,000 now, 100,000 numbered, 100,000 rand at the kroner now. At 100,000, we all done at 100,000. As almal klaar teen 110. At 110,000 AJB jou 110 number 110,000 rand 110. As 120 ambed. At 120 daar meer katter 120 ambed 120,000. At 120,000 now 120 number 120. At 120 120. At 120 now 120 now 120,000 rand number asking 130. At 130,000, 120,000 number 120, at 120, at 125, at 125,000 rand, I'll take it in 5. At 125, now I'm asking her 130. At 125,000 number 125, Mana julle gaan uitmis 125,000. This is a very good tractor. At 125. 25. Are we all done at 125,000? For the first time, at 125. So 120,000 number. I'm asking 125. At 120,000 number. At 120 number, 120,000 rands. Asking 125. Kom ek gee julle net kans. At 120,000 rand. Ek gee net die man hier agter my kans om 'n bietjie calculator te slaan. At 120, at 120,000. I will book it at 120,000 STC. We'll just come back to you with some try. 120,000 meerkat. $560. Daai Landini daar, hy's ook baie mooi. Het Landini daar, so wat maak julle vir my? Gaan ons om start of nie? Start om vir ons. Kom ons gee hulle net gou kans. So vast net my neus plaas. Dan as ek mag 'n sigaret aansteek. Oh shit. Ons meerkat kliënte, as dit net gou die battery hierso in vir die Landini trekker, gee ons net so 'n minuut.
Dis 'n mooi trekkertjie. Het ek iets op meerkat? I can start the bidding at where? 100,000 rand to start at 100,000 rand op 'n mooi trekker. 90, 80,000 to start. 80,000. Sê manne hoor daarso. Kyk hoe mooi daar meerkat. Toe, daar sê dankie. Julle kan maar vir ons afsit. Sê manne, waar staat julle my nou? 190, 80, 70. At 50,000 rand aan bidder, 50,000 rand het. Yep, bid 50,000 aan bidder, 50,000 rand on a very nice tractor, 50,000 rand aan bid. We hold under 50,000 now, I'm asking you 60 now, 60,000 rand. At 60,000 rand, 60,000 aan bidder, 60 now, 60. At 60,000 now, 60,000, we hold under 60,000. 60,000 rand het hy. Waar is ons nou? At 60,000 rand. At 60,000, I'll take it in fives from here at 60,000 rand on bid. On a by a nice Londinier at 60,000 on bid, we all done at 60,000. Is almal klaar teen 60? No further takers than 60,000. Ek is ongelukkig 'n bietjie laag. 60,000 is a little low. I can start talking here at 70 maybe. Mark. Fernando 65. Sit hom net daar vir my meerkat in op. Ladies and gentlemen, 65,000 will take it. So hom net vir my so kan laai at 65,000 rand. I'll leave it open for 30 seconds at 65,000 rand. You can have it. 65,000 rand. Terwyl julle dink daaroor, start vir my lot nommer 39. Toe daar sê. Man, hierdie messie is nog regtig baie mooi. Jy kan sien daar's die kosmeties aan hom geraak en goed nie. I can start the bidding at 45,000 rand and 45,000 rand op die messie at 45,000 aan bid. At 45,000 out of 45,000, are we all done at 45? At 45,000, are we all done at 45,000? Vasila, no, I'm asking 50. At 45,000 rand, are we all done at 45,000 rand? I'm not laat in 45. Low. Kom ons skuif maar aan, ek is 'n bietjie ver. 45,000 is too light, let's move on, Scala.
6166 RS Hammermill. There you can see. Baie goeie kondisie. Kyk hoe mooi lyk hy. R15,000 to start. R15,000. I'll start at R12,500, R12,500 to start op die Hammermill. That's a Staalmeester, 12,500 to start, guys. Transaction, mense, hierdie ding is soos 'n nuut amper. Hy is baie mooi. This is perfect condition. At any offers, any bids, wat het ek nie enigiets op Meerkat. And ladies and gentlemen, I want to start the bidding at R50,000. 50,000 to start, then I'll move on. R50,000 to start. R50,000 on the scraper. R50,000 on the scraper. Manne, ek gaan milig wees. Ek moet op 5 tappe gaan ons is ver. Kom ons vra net sommer reguit wat manne, ek gaan kyk hierso na so 75 vir hom, hoor. 75,000. Alright, so kom ons kyk aan dan lot number 42. Alright, so die baller vir ek daar. At R40,000, I'm bidder R40,000, het ek R40,000, now R40,000, I'll take it in 2.5. At R40,000, I'm bidder R40,000 op Meerkat R40,000. Is almal klaar teen R40,000. At R40,000, we all done R40,000. R40,000. At R40,000 en R40,000 en R40,000, we all done R40,000 en R40,000 almal klaar teen R40,000. Right, ladies and gentlemen, daai skaap. That's sheep kite there. Hy het nie sy skaal by nie. Daai skaal daar, maar hy het nie 'n skaal nie. Hy sort net die skaal. And any offers, any bids daar, wat het ek enigiets op Meerkat? Er R5,000 bid, er R5,000 daar op die skaal, er R5,000 bid, er R5,000 er siek vir daar. At R5,000, we all done er R5,000 en er R5,000. Is almal klaar teen R5,000, I'm asking 6. At R5,000, we all done er R5,000 en er R5,000 op die skaal. Manne, dis verniet. At R5,000, we all done er R5,000. Almal klaar teen R5,000. Miskien moet ons net sy skaal eers kry, want hy is nou geweeg en te lig gevind. Right, kom ons, let's move on. It's not sold. Right, manne, hier is mooi. Hierdie is splinter nuwe floubins. Ek kan vir julle sê, hulle het baie hoë, wat noem hulle dit, accuracy. Hy is baie goed. Kan sien, splinter nie, baie mooi. As hy verkoop die eerste ene van 2, lot 44A. At R7,000, dan bidder is R7,000, het ek er R7,000, daar is R7,000, er is R7,000. At R7,000, nou manne, dit is saam met sy pomp en alles, R7,000. At R7,500, R7,500 het ek er 7,5. Daar kom hulle nou, manne, hierdie goed is 'n geld werd, julle weet dit.
Het 7500 nou 7 my daarso, ek sal met die baas praat. Selfs met lot 44. Sit vir my in op R8000 to start. 8000 to start. Splinter niet manne. 8000 to start. No takers at 8000. Right manne, julle weet julle kan met my kom praat. Right, lot number 45. Daar waar maak ek nou? Wat sê meerkat vir my? At 35,000 rand aan bid daar at 30. R80,000 het ek 55 at 55 now at 55 at 55 at 60 now I'm better at 60 at 60,000 at 60 now at 60,000 and I'm better at 60,000 at 65,000 I'm better at 65 at 65 at 65,000 now manne julle weet wat verkoop ek kyk mooi at 65,000 now I'm better at 65 at 65,000 I'm going to manne kom ek gee net almal 'n kans. I'll take it in 2.5. I've got 65, I'll go 67.5. At 65,000 and a half, I'm asking 70. At 70,000 now to 70, 72 half. Baas ek 70. 70,000 rand, at 70,000 I'm bid, er is 70,000 rand. At 70,000 rand, er is 70,000 rand, terwyl dan er is 70,000. Hier moet julle nou mooi kyk. Wat is sy nommer? Meerkat se nommer? 590 baie dankie. Ek gaan hulle verkoop per beer kan een of meer vat. Per stek, hoogste beer, een of meer. Righto. Manne, nou begin ek julle daar wat. R500 stuk, R5,000. Waar start ek julle? 5,000 to start. Kom ek help julle, 2,500, dit is 250. At 2,500 naira, 2,500 rand het ek, at 2,5, wat is julle incremente? At 2,500. Ons kan hulle 100 maak julle. Gone. Right, ons gee daai Konrad, as jy in. 2,100 het ek gestel. 2,100 het ek gestel.
Is almal klaar teen 2100? Manne, ek gee julle laaste kans, hy gaan almal vat. At 2100 per stel. Fernando. Drie Conrad. Right, ladies and gentlemen, 2300, almal klaar. Al 10 stelle is verkoop, sal Conrad, net daai nommer van jou Conrad. Skryf maar net daar Conrad, dit gaan aan. 2300 times 10. Daar sê, almal is syne. Kom ons kyk aan. Lot number 40. Lot number 47, skryf, maak hom net reg daar, so vir my asseblief. Manne, hier is mooi goed. Hierdie is mooi goed. Lot number 47, Bouwer Hammermill. En dan, wat sê julle, wat maak julle my daar? 10,000 rand to start. Manne, ek wil op 10,000 rand begin. 10,000 rand to start, 10,000 rand, 10,000 rand nou, 10,000 rand, 10. 10,000 rand, 10,000 rand, kom manne, julle moet gaan voer. 10,000 rand, 10,000 rand, is allemaal klaar teen 10,000. Ladies and gentlemen, 16,000 rand will take it. Praat met ons. Let's move on to lot number 48. Daai staalmeester, Hammermill, manne, hy is nog mooi. Ek gaan vir julle begin prys gee daar 15,000 rand to start. 15,000 rand om te begin. Nee, nie op jou goed nie. Die oud agter, nee, hy het agter my geheupie. Toe draai nou om. Nee, dit was nie Aspris nie. Lot number 48, ladies and gentlemen, to start me at 15,000 rand. Let's move on to lot number 49. Manne, hier so is hy. En dan wat start julle my daai te gee? R12,000 allemaal klaar, teen 12,000, we all done at 12,000 rand, no further than. Daar is 7,000 rand. Maar gentlemen, Meerkat, hoor net vir my, ek sê vir julle, hierdie dieselkarretjie is mooi, sy bande het nog nie. Het allemaal klaar teen 8,000 rand. Man, ek is weer eens bietjie lig in die poeier daar. Kom help my, ek kan praat hier so van 10,000 rand, 10,000 rand, I can talk to the boss. Let's move on to lot number 51.
Die 12 van julle kan sien, hulle is in uitstekende kondisie. 12 cattle pen panels, 1.8 meters high, 3.1 meter lang. There is 12 of them. En wat kap ek julle daarso? Het ek iets op meerkaart? Het 6,000 naira, 6,000 aanbidder, 6,000 naira, 6,000 naira, 8,000 naira, 8,000 aanbidder, 8,10. Het 10,000 in the back there, 10,000 naira, 10,000 rand, het ek 10,000. Het 10,000 naira, 11,000 naira, 11,000 rand, dat sal 1,000 vat. Het 11,000 naira, 11,000 rand, 11,000 rand, dat is even aan bed. Het 12,000 over de meerkant, 12,000 rand. Het 12,000 rand, 12,000 naira, 12,000 rand, 12,000 aan bed. Dat is allemaal klaar in 12,000 rand, als je uitzag. Het 12,000 rand aanbidder, 12,000 rand, 12,000 rand. Het 12,000 rand, er is allemaal klaar in 12,000 rand. 13. Het 13,000 aanbidder, 13,000 rand op meerkat. Het 13,000 rand, 13,000 rand, er is allemaal klaar in 13,000 rand. Hou je al dan, ek sal hulle in halves vat. Het 13,000 asking 13,5. Ja manne, dit is regtig nog van nie. Julle kan sien wat die toestand van die goed is. At 13,000 aanbid, now I'm asking 13,5 aanbidder, 13,5 aanbidder, 13,5 attack. At 13,5 I'm asking 14,000 rand, 13,5 aanbid. Meerkat 14,000. 14 half. At 14,000 rand, we all done another 14,000 rand. Meerkat, julle gaan uitmis. At 14,000 rand, I'm bid for the first time. Asking 14 half, 14,000 second time. 14,000. Derde en laaste maal. Kom ons gee nog 'n kans. Ek sal 250's ook doen. Ek gee net die een man goue kans hierso. At 14,000, almal klaar teen 14,000, no advance. Ek gaan verkoop, I'm selling 14,250. At 14,250, asking 14 and a half, now 14 half. At 14 half, I'm better 14 and a half, het ek 14,005. Dis almal klaar teen 14,500. At 14 half, nou is almal klaar. 10,500, going meerkat, sold. Right, ladies and gentlemen, lot number 52, kom ons kyk aan. Lot number 52. Hier is BTW betaalbaar op hom. Nou weet man nie voor te geboord. Met 1
Fernando. Nee. Ek kan jou nie sê op die motors werk of dit nie, ek verstaan. Na die tyd, miskien kan ons belangstel kom praat met my. Racho, let's move. En daar is geen BTW nie, is 'n grypskaal. No VAT, and it's got papers. Manne, ek wil net gou vir julle sê op die Bassboot, hy het 2 trolling motors wat al 2 werk. So kom praat met my na die tyd asseblief. Dis regtig nee, hier's 'n goeie geleentheid. Al 2 trolling motors werk. Alright, ek is Hy is nie op site nie, maar hy staan net die oorkant, hy is nie ver hier van ons af nie. Maar daar sê, daar kan julle sien, daar is ook die BTW op onbetaalbaar nie. And to start the bidding over there at 17,500 op die dis. 17,500 is 17,500 now, I'm asking 20 to 17.5. At 17,500 is 17.5, I'm asking 20. At 17,500, we're all done at 17,500. Is allemaal klaar teen 17,5. 5,000 rand, kom praat met my. Right, dan gaan ek hierdie cold room compressie unit. Manne, ek moet begin hier so teen 7,500 rand, daar kan julle sien, hy is nog mooi. 7,500 to start. 7,500. No takers at 7,500. Kom ons kyk aan lot number 56. High Chef Utility 1.4. As hy ref Toxie.
120. Manne, die baller is nog mooi en hy's regger 120,000 aan bidder 120. Is almal klaar teen 120, dis 113 140 op DVJ, dankie. 150 at 150 at 150 at 150,000 I'm asking her 160 now at 150,000 I'm bidder 150. Is almal klaar teen 150, dit kan nie wees vir die baller nie. At 150,000 rand per 150 I'm bid, I'm asking 160 now. At 150,000 almal klaar op 150,000. Almal klaar teen 150. Going. Last chance op 160. Teen 150,000 rand. Ek gaan hom net STC at 150. Op DVJ at 150,000. Right, so manne, as daar nog manne wat belangstel is in hierdie, ek is 'n bietjie short van die prys, maar ons kan praat. Ons staan op 150. Right, kom ons kyk van. Kom ons gaan daarso na die front toe.
At 55,000 out of bid at 55, we all done at 55,000, but asking 60,000 at 55 now. At 55,000 out of 55 at 55 at 55. I'm not laten 55. Asking 60. No further than 55,000. Gentlemen, the price is 75,000 if you're interested. Let's move on. Ford Raider 1.8 petrol, lot number 61. You can see, very good runner. Righto, wat sê meerkat vir my? I'll start the bidding over here at 45,000 rand, or 45,000 rand, or 45,000 rand for a buy nice bucket of 50. At 50,000, I'm bid over there, I'm there at 50,000, I'm bid, I'm asking 55. At 50,000 out of 50,000 rand to 55, or 55, or 55, or 55, or 55, or 60,000 she's bid. I've got 60,000 worth there. Waar's jy? 60,000. Fernando. At 60,000 rand by this lady, it's your bid. 55. 55,000, I'm bid at 55,000, I'm bid at 55,000, we're all done at 55,000. That's almal klaar teen 55,000 rand to 55,000 at 55. Are we all done at 55,000 rand? 60,000 rand het ek op meerkat ter 60,000 na 60,000 aan bid. That's almal klaar teen 60,000. At 60,000, I'll help you, 62 and a half. 62,500 at a 62 and a half, at a 62 and a half. At 62,500, we're asking 65. At 62,500 now, at 62 and a half. Are we all done at 62,500? Almal klaar teen 62,500. Dit kan nie wees nie, ek gee meerkat laaste kans. At 62,500. Asking 65. 65,000 rand, I'm bid 65. Where's my lady now? She gone. 65,000 rand, I'm bid op meerkat at 65,000 at 65, are you all done? At 65,000 rand, going. Gone. Sold by number? 574. Dankie meerkat, let's move on. Start om daar vir ons. Manne, hoor mooi. At 40,000 now, 40,000.
Motor is in good running condition. I guarantee that it will start. If it doesn't start, I'll give you money back. Righto. Any offers, any bids, wat sê meerkant? Right, begin julle met daai 50,000. 50,000 rand.